Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden Kaseng BJP Meghalaya uba Ernest Mauri uloong baginu kiba ayo account number shikibri kiba phat da Kaseng NPP kabang kan sawat yaki anda lakut election namar kapisa 1,000 tingka kaba kalakular kadai garam kabalashim na kabang. Yakini kikintian melakran haba ajingkran kumukongsan haba play ka office BJP pendan sok saw area kabahap Amausan Ram Mandal East Khasi Hills District kabalalong asnong pendan sok saw menha ka khat saw terik mentau benai nai wing ha ka jinga don lang presiden ka BJP Mausan Ram Mandal uba Rudi Shangpliang kinong ket kam ka Mausan Ram Mandal kinong ket kam ka BJP East Khasi Hills District pat kinong ket kam ka BJP Meghalaya. Hadian belada play ke office BJP pendan sok saw area uba Rudi Shangpliang kumu presiden ke BJP Mausan Ram Mandal ulapan skemi kinong ket kam BJP pendan sok saw primary unit nadu kirang ba kilong kemi kisamla bat katenat nong rep ha ka jingya saki di kispa ngut kinong ket kam Kaseng BJP bat ya ka jingya lang la penya joba malet thongni uba di presiden ke BJP pendan sok saw area. Hagani kasngi uba Ernest Mauri ulayo ban planning kong ya ka office BJP Mausan Ram Mandal hagapor si baje no phai sngi bat hagapor lai baje jan miet ulayo ban play saya ka office BJP pendan sok saw area. Hagani kapor no phai sngi manta haswa bin play gani ka office jong ka Mandal hangni po snong Mausan Ram nakalian ko jonga kumu president jong ka state jong ka Meghalaya BJP na ay gijing kerdo balamba kani ko office ila banyo ayu MLA na kani constituency bat ngangit skamru balamba jo kani ko office kinong trekam jong ka party hangni po Mausan Ram inyo banwanra sibun ki kampen roy bat ki jingkerku na ka party ka jongi ka BJP hangni po ka state Meghalaya bat kumjuru hangni po Mausan Ram de mentangan odno ribbon kum kadak ban tre kani ko office mentangsi. Ya ka party bat kumjuro na ka banta election ka bagi penkre ha ka bawa MLA jongi unmi na kane ka office bat unwan ra so ni kijing job budun burong ha ka election ka banwan Yura khoi phải đâu khoi cái này chỉ cái song office cái này hati chỉ cái song cái chân này khoi chân này office khoi cái này là hai khoi anh này chỉ cái song anh này khoi Chandur này to Chandur to cái song khoi up Mamalaya rin kemawa ipanya ka kau nomor tam sudah election kilaja kali galun kemawa ba pikamaw nang magale kongres sudah galun mela galun doktor mukul nale kali kumban dihajar mun kinong song Iwan siya yung ba pwede kani kabang kawan beram yan nasin kani kisah ko sorkar Dr. Mukul san-san ajar siyil kani ganun kitok ipat ba bat mentaro kani na MPP kawan niya di bat berbin san ajar siyil kenal tang sukun election kabang dan wan-wan niya di dapilin wan itu minum tray MPP kilapin siya karo kumlap siya na rin Kira mabi dia berseu pada sengaja berbio pada suruh. Waktu bin, kenai kebesutunan umadi wong ko kipai beli ada bang akaun jan dan yojana kemun jiro balance akaun umadi dan uno upah saya itu berbalik itu akaun kamu neroja di air neroja. Tapi video ada sesuatu, video sanspa. Ya itu orang video baru belajar. Kali kami kalau, kami bisa mengoli uang beliau berdua. Nak kenal, menjual hidup beliau kau, bila dia potong
Kabang kanong kan pentu pipongjan dulu kanong bisa selo. Oh nasa ako pensiun mau suram. Wanyalam di ulung berulang akal di businessman ulun terus. Henry meniwang penduduk caja kali. Ubaduk ulun mendon kabang akal. Kajiro balance kabiyo ka jandan yojana. Jiro balance akal. Baru akilai payment. Kongres hantam yo hana unir temen rabi fakli akal. Henry body umbi. Ukwa pamabi paipa pinyo ada bisa pak modi direct account jombi. Naman nerpa efisi pak tengka neraya lemba blok mo kram sabab unong ayana arpo berapa bu uang ayana sipo akuntan uang ayarpo video ayarpo saksan dong saksan arpo deh Modiunga siya kau ha kadeka haru arpo pratrik usam tabar napo Himachal Pradesh o napo Shimla season ay top san pokrol kene pisas kinoga napo mekya Hasan Hajamun Boyo PM Kisan Nidhi Kabang Prime Minister ay di ipata ng rem kibudok kibusog nrew hajar sistem pio laisir katakunde ka karam kasud laisir arang hajar nrew hajar sistem bat hau komen mata pio borong nrew hajar don way ng rem napo mayang mona ay awusia omane dio rasia nga bale hanasar tidak boleh pergi bayar nrew hajar Karang Kristian, malah orang Asyura kiri Kristian. Opam serta mulai suha. Perkat kau kita di Jepang. Pulang kilo diberi semua pulang. Dari permission dari Prime Minister. Dia don boleh komen untuk video mah. Kemudian beri kontrak saya bapak. Te kalau kita ada di sisi. Kerja di permission emani tiba. Banai pun dia kawai kelompok. Kani ke projek kecong ke sarkar BJP kaba umum ba oi ni MLA BJP mai rei ai ke pinong song MLA sutran ba yo di pata har gol har nol kamun rewon ka korum hayir naman no di pata pinse ka por no temtem po silong yabo pali katin da plastic don numbai kemen brand ke masta ya show ini Kasihan dia enggak? Dia mau diwong mengaji tadi, ai no pun harap ayi jom. Udon gue ro pasang pokian, ngampai popisian. Uang nakwa pun ai mulai datang yang Prime Minister dan Ramoli. Ngampai korban selalu. Ini juga korban ini, korban pasang. Uang ba menjual tongong habis cinta kita bayar kita wakil. Sau posnya mentang ada orang, pen mentang play hayam play orang kali main bodi. Jadi berbisa. Bang, kawai ke mga anur ba, ay sinay badong nawar mga subo, kalau nayam. Diwan di bakut, di bestong, di bapang, kabay hospital. Kabaw mo di kuwaban, penterikan di tukakak, kabuyong ayus mahal. Asusi, masih keren ini sokan. Kikuah menteri itu Ayusman harap sistem kikuah balik itu ke NHIS, Medical Insurance Scheme, kasih top. Siapa tahu kau yang berprogram ayah wajar betul ini. Anda sikui istiad, bodi wong sanak tengah sumar baru sanak dia. Tanakwa apa? Kanya kasih berkomik dia akan mereka. Prime Minister Awas Yojana. Wali orang hawa raja Arbusau. Naku apa ini? Bakawai pemain kalau yen kebasong itu yen pelang, yen kersyarat, yen terpat di benar yen. Dia benar cakap, dia benar yen. Kebagian Prime Minister Awas Yojana. Apo asam bentar lai silat berbutuh. Anda dipostir ini dari lokal dia.
dalam support sikit kali support Delhi nalamba kumpa khaya Delhi kita di Prime Minister Awas Yojana kisaput hak surga sagawai pat kami udah mui beliau ngalen apa punya beliau mau ngai presiden are Modi te lawan rakyat ka one nation ka berkelahi dulu di Barok. Oma tidak pasti juga. Oma yang graduate, mate di bawah graduate berkebet oma. One nation ka kami berkelahi dulu. One nation ka kemun mentara asawai hasilon asawai hanong kumai kawan siya mau prem ngayo aggression. Larangan asa mata ako mau sunam galing si Silong ngayo aggression. Larangan mau sunam galing si Delino ngayo aggression. Larangan galing sa Mumbai mo politikod sa si ngayo aggression. Katakin mo mo. Wong utama mo mawad. Malam tadi tidak menjual lapas. Dari itu berapa juga. Pada musuh ya kan dia melawan terekam. Nah, apa yang arti Om jelas sendiri mana? Nadi mana apa yang arti baru benda pasca berkerja di surga. Tanah kondisi ofis Silong. Atau ini orang muslim di luar dari Paul Arhaja ke fiction kesabut. Nadu Arhaja kan lain. Asal mula beli bahasa beriang. Pada benda sensus hadu mentah sama yang senja. Lalu yang senja kantam bodi wai kau lain kita tak boleh cikgu. Jadi mampu diusul sikit cuma awak sebut kata bahkan surga orang kau lain kita datang surga kita ingin berbuat kebaguan manusia. Kali kawan nation world nation ka yang berpenterekam. Hang tu lah kau om dia tahu kau yo ada yo suji yo kumpulan bagi sini. Kamu susi hane tahu kau bayar air yang belum dihamba. Jadi kalau orang Washington nomor air bagi kata kali ada topi mau bila pak perlu tahu sila no tapi ada usul ni kan kebagian ini berkam mau beli kata bagi dua cincin ada yang benar terus simpan kesekian kebagian kuat orang maka Kapusam Masya Presiden Haram Sultan Sekretari Presiden Indo Pak Presiden Indo Tukuk lang barok ka. Tukuk barok. Alon. Juga penuh susah. Makanya juga proses pemadaman juga program konstitusi Jokowi lalu kita lihat kita siap kami IPO ini kemudian kami beberapa parti lalu kita lihat kita dari asal balik mulai berdebat kemudian mengajar beberapa film kita beberapa Baca satu kemarin kembalilah kejual berkisah Mosya lalu juga beberapa mengenai kejadian lain terus ini mengenai presiden akan kerja bersama parti Juni hari Cina berlebih dengan itu adalah yang berarti yang muncul dari presiden muncul terus dari parti Juni hasil election adalah Tuhan Subhanahu. Terima kasih.